Hello guys, we welcome you back to another episode here on Zim Facebook Secrets and Confessions. In this episode, we'll be giving you confessions in isiNdebele. I-confession yethu yakuqala imi kanje. Hi Nashi, please post for me as Heidi. Mina ngiyindoda eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu. Ngingumuntu olamabhizimusi ami azihambela kahle. Abaprofit ngigijime ngabo kakhulu. Ngihlalile ezintabeni ngamkhonza uNkulunkulu kodwa kangizange ngiwuthole umvuzo wami. Ngithe sengikhalele sengehlulekile lempilo isihlaba yona ngokwayo. Ngathi mana ngikuphindelele ekhaya. Ngaqoqa impahla yami ngathatha umfazi wami labantwana salubhekisa ekhumbuzi emakhaya. Ekufikeni kwami ekhaya ngathola umnewethu kuthiwa laye uvakashile. Yena ngusomabhizimusi omkhulu kweleNamibia. Kodwa okwakungidina yikuba kungani wayengathathi umfazi. Ngithe ngimchazela ngodubo lwami umfowethu wakhanya edabukisa njalo engizwela. Ngithe ngisakhuluma wangibuza ukuba ngilaso isibindi yini. Ngamphendula ngolaka ngithi yinto angangibuza yona leyo. Kodwa ngithe sengibekekile amaphaphu phansi watsho ukubana sesilohambo silubhekise kwele Malawi lapho esizothola khona usizo. Ngithe ngifika lapho ekhaya yalinyanga ezweni leMalawi kwathiwa ngikhumule izigqoko zami ngoba yena uncedisa umuntu eyikuzalwa kwakhe nje. Ngafika ngangena endlini emnyama lapho ebengizancediselwa khona. Ngathi ngifika lapho ngezwa umzimba wami ushwaqa. Ngathi ngithi mehlosuka ngabona umlombelombe wenyoka engakhanyi lomsila wayo ukuba ucina kuphi. Umuthi abanginika wona yiwo owaphucumisa ibhizimusi lami ngenyanga eyodwa. Kodwa engibhadala ngakho yikho okungizwisa ubuhlungu. Umkami engakhulelwa uyaswela abantwana. Njalo lowo muthi ufuna igazi lomntwana wami oyedwa ngomnyaka. Sengihamba ngimithisa mahlayana ngicabanga ukuba kuzabulala labo abantwana begangeni. Kodwa kufuna abaphakathi komshado wami njalo sebephelile. Ngisele lo mntwana oyedwa nje. Impilo yami lenotho yami akusekho mnandi ngoba kungichiya ngingelamndeni. Ngithe ngitshela ongowethu wathi yena lokho akubuyiseleki emuva. Njalo ngangayekela ukwenza ngendlela kuzangibulala. Inotho ibhulubale yonke kungasali khona okukodwa umndeni wami ongaphila ngakho. Ngisizani angisakwazi nokuthi ngiyenzeni. I-confession yethu balaleli elandelayo imi kanje. Ngingumama oleminyaka engu-29. Kwakungumgqibelo sihleze lomkami endlini. Wasuka wathi usayanatha labangani bakhe. Wathatha imoto wahamba. Ngahlala isikhathi sachova. Kuthe sokuntambama ngamfonela ngabuza ukuthi ungaphi. Wathi uyeza. Kwahlala sokusebusuku wafika umngane wakhe ehamba ngemoto yomkami. Wafika wangibuza ukuthi ungaphi yena. Ngathi mina ngibona wena uhamba ngemoto ngithi lilonke. Wathi kakho umchiyele imoto wabuyela emoteni. Ngalandela ukuthi ngibone ukuthi ubahamba bonke yini. Ngafica emfonela embuza ukuthi ungaphi. Ngamangala ukuthi kwenze njani. Umngane wathatha imoto wabuyela. Ngahlala sengethukile phakathi kobusuku. Ngabona imoto ifika ngaphuma ngisithi ngibone ukuthi ngubani. Kwakuyimoto enhle. Ngaqonda emotweni ngafica nguye uhamba leyinye intombi ngemota yentombi leyo. Nxa ngimbuza ukuthi kuhamba njani kwangathi ngumuntu ongangaziyo. Baqonda endlini. Manje ngangikhile ngiphethe amakhiye ngathula ngababukela. Uthe ebuya kimi esefuna ngivule endlini ngaphelelwa lelo langa. Wavula endlini wangena lentombi yakhe. Kwaba yikuthi kimi kuphela kunjalo. Ngalala ngihlezi esitulweni bona belele. Kuthe ekuseni wanginika konke okungokwami wathi ngibuyele kithi. Kwaba buhlungu ngadabuka engathi ngifelwe ukuthi ngangoneni
baqhubeka bahlala lentombi yakhe. Kuthe ngemva komnyaka bebonke babhewulwa yimoto. Ngikhuluma nje bonke bagogekile, abasahambi. Mina wangixotsha ngisazihambela ukwenza kukaNkulunkulu. Manje sebesithi yimi engabaphosayo, kanti lami angazi lutho. Lapho engikhona ngabaxolela, ngaqhubeka ngempilo. Lalamuhla ngiyazithengisela emgwaqweni. I-confession yethu elandelayo imi kanje. Salibonani zihlobo labangani. Mina ngingubhuti oleminyaka engama-27. Ngingumuntu osebenzayo, ngiyachovisa ngemoto yami. So ngavelelwa yisimanga ngelinye ilanga ngihamba ngemoto yami. Ngisuka eNkulumani ngilubhekise eLuveve. Isikhathi kwakungu-11:45. Ngithe ngijampa uKami Road. Ngamiswa ngomunye usisi la kanye ngama wacela ilift. Ngabuza usisi ukuthi uya ngaphi ebusuku kanje uhamba wedwa. Wathi uya eLuveve. Ngithi lami ngiyakhona, ngena sambe sisi la kanye wangena sahamba. Sithe sesisegwabalanda ngabuza usisi uya ngaphi kweLuveve. Wathi uya duzane leMafakela primary esikolo. Ngathi kulungile. Saqhubeka ngohambo lwethu. Sengizibonele intombi enhle, ngazibika wavuma. Wathi kimi ngingabi le ndaba yena uhlala yedwa. Lami ngajabula. Hayi, safika endlini yakhe losisi salala. Kodwa isimanga engaba laso yikuthi kuthe sekusekuseni ngazibona ngivuka ngilele emangcwabeni. Kusukela lapho angisabathembi osisi, ngaba ngavelelwa yisimanga esikhulu. Kuze kube lanamhlanje lonke ngilovalo. Ngicela imibono ngoba ilanga lingatshona ngizwa ngitshaywa luvalo. Bakithi ngisizani. I-confession yethu elandelayo imi kanje. Hi Nash, please post for me as Heidi. Ngiyindoda eleminyaka engama-30. Ngingusomabhizimusi omkhulu esigodlweni sakoBulawayo. Ngathi ngeminyaka 19 ngahanjiswa Enyangeni ngubaba Ongizalayo esithi uyangigezisa umnyama ukuze ngiphumelele empilweni yami. Ngithe ngifika lapho kwathiwa ngilale lesalukazi ukuba ngithathe ingcekeza yalomfazi ngiyipheke ngidle ngoba kwakungumuthi ozangiqinisa. Baphinda bathi nxa ngifika endlini ngilale lo mama Ongizalayo ngoba kuzangivulela inhlanhla njalo kuzenza labantu bangangideleli. Ngaqala ngebhizimusi yokuthengisa amabhanana emkambo, kodwa lawo mabhanana ngangiwafeza ngamanzi agezisa izidumbu kumbe ngomchamo kamama. Kuthe kusiya ngesikhathi ngakwanisa ukuvula isitolo sezinto zokwakha. Lapho-ke ngabuyela Enyangeni sengisiyaqiniswa. Ekufikeni kwami ngaphiwa intebe ephefumulayo okwathiwa kumele ithole igazi losane kabili ngomnyaka. Eminyakeni edlule bengihamba ezibhedlela ngitshontshe abantwana kuthiwa bafele esiswini ukuze ngibanike kule ntebe. Khathesi angisakwanisi ukukwenza lokho njalo sokuzenza amabhizimusi ami abhuluke. Izimoto ziba lezingozi, imali ziyantshontshwa, lezitolo ziyatsha. Ngizamile ukuphindisela emuva kodwa akuvumi. Inyanga ithi ngingekela lokho iyangibulala intebe yami ngoba ayisayindawo. I-confession yethu elandelayo imi kanje. Ibizo lami nginguLangelihle. Ngizalixoxela indaba yami. Ngokuqala ukwazi inhlupheko bengileminyaka 15 mhla kubhubha umama Ongizalayo. Kufuneka ngiyekele isikolo ngizakwazi ukukhangela abanawo bami abancane, okuyinto engazange yabanzima ukukhangela abanawo bami. Okwabanzima yikuthi ngizathatha ini ngihlanganise lani ukuze silale sidlile. Sasilala singadlanga kwamanye amalanga, sihamba sisika imbuya
ezibayeni zabantu, sipheke yona silale sidle yona. Kwamanye amalanga silala ngedelele kunjalo. Izihlobo eziseduzane zazisisebenzisa ukuze zisiphe impuphu ngomganu. Utshone usebenza imini yonke usebenzela impuphu ozayidla kanye iphele. Sasibanga umkhuna kanye lamadonki emafusini ukuze silale sidlile. Kodwa ngikhulile manje ngomusa wenkosi. Okungizwisa ubuhlungu abafowethu bakhulile impilo isasenzima kubo. Ngangithi uNkulunkulu uzasizwela nxa sesikhulile impilo ibe lula kithi. Kimi akunzima kangako kodwa abafowethu kusasenzima. Dear listeners, these were some of the confessions that we had for this episode. Until we meet again, we just say happy secrets and confessions.